PK. Okay. So saham PK kalau kita tengok pada 17 November. Alright, jom kita tengok bersama 17 November di area sini lah. Yang kita berikan pun RM1.43 di sini, dan alhamdulillah dah mencapai profit lebih kurang 9.73% lah. Alhamdulillah. Mana target kita? Yang pertama RM1.51 dah capai. Next target ada RM1.57. Alhamdulillah pun dah tercapai. Sebab kita kat situ pun, kat sini dia berlaku satu signal buy dan dia meneruskan kenaikan. Itu kita punya strategi ya. Alright. So kita punya strategi macam itu. So masa ni kita letak kat alas area, di area 131 dan paling tinggi 132 lah. 132. Okay, 132 area sini, 132 area sini. Tu last one lah.